DZEVI Krista ulasi KECHA ulasi kita mau ukur lagi liusan nu beteko kilulasia DJ kribudi hidia pengu mese vogetaki Robert Lori iketa Baptist lietho mepo mu TSALI zoya KECHA mepo pues Jesus yeki kocha jizo iketa TSALI ha zosha hawali ro ibriko tefa mefe kenye nunu ibriko lesun nu bemedi TSALI ha po zosha ibriko tefa mefe kenye nungu kilie te jonu zori te zie sem hakekra chikeme salia mu te zie samudi kepuma valia mo isi sesie verse kere kenye nu pula gacha sunu tema mu mitunyo zie semo deri pue potio po zie sedi KECHA chela hakelie sevorsha isi jiswe potio po zie pe krusidi ugolasi gesha hauha pomanitor muchido ugo ke huburi hauha leke salasha leke mesilasha ke muchido ke zedi sedenu Jesus yeki kocha juzo nothing but the blood of Jesus ke TSALI hauha se ugo ke lilidi ke shonu sedde chlido TSALI khu ke thenie po akrlieta Jesus yeki kocha jizo gidi ame salieta Jesus yeki kocha jizo was yeki ke kocha acha berilie ya KEVIZHAPU Jesus yeki kocha jizo azi video tanro Jesus yeki kocha jizo apuralie nro Jesus yeki kocha jizo acha berilie yasa ki KEVIZHAPU Jesus yeki kocha jizo hapuri aralielo Jesus yeki kocha jizo TSALI khu he thenie the thao ha keli lag do Jesus ye bien ye
边也渴望呢，也过不给不过这些要么，得过牛也边也渴望呢，基督基，基督基，for moment， 我也这个没撒脸的呀，基督也渴望若也没撒脸丢，也是拉不给爱佛理解，地上也也 Krista 在丢那么美，得过牛也边也渴望呢，基督无这的故事路些为，得过牛也边也渴望呢，基督基 for moment， 我也这个没撒脸的呀，基督也渴望若也没撒脸丢，也是拉不给爱佛理解，基督拉给佛给也没撒丢呢，得过牛也边也渴望呢，地给努鲁给丢也给谁脸呢，得过牛也边也渴望呢，基督基，基督基 for moment， 我也这个没撒脸的呀，基督也渴望若也没撒脸丢，也是拉不给爱佛理解。Verse 10喽。KEPHRÜ给我过路给路瓦的，得过牛也边也渴望呢，不给路不给丢这六基督走，得过牛也边也渴望呢，不得个谁基督基，基督基 for moment， 我也这个没撒脸的呀，基督基，基督也渴望若也没撒脸丢，也是拉不给爱佛理解。第节可以你的黑pengu me se voga daki John Newton 一个这也不slave trader me不错不。给地面这样个这特里努特托车个这么不哎，只不的不哎，Krista 系列，Krista 不我们这个是 Krista 给 create 好哈系列，你不给会的这个哒，说话车，我不哎不 testimony，Krista 不我们这个是不给普嘛，好哈，瓦比不这个是。我个大个搞么？他的不不个个路个啥不？是的那个了哈，不诶，来尔个的不诶，这里好哈图些，这里苦也天也不，我个没些给的扎西，阿给普马哈里 ，Amazing Grace， how sweet the sound that saved a wretch like me。如果这多好哈，是给里的给朋友分说里给朋友分，我给普马瓦个是。我个大个搞么？他有不都现在个沙拉个里好哈，给的不是不马来西，别个现在里的，这里好哈，给里多么给里查克，我条我谈努给别人发特些个是，我说个是是话这个，我给没些给的这些，啊给普马哈里。
무스제 해 지호바 차고비에 앞에 타스제 아래 지호바 노바야게자 기우 아니 문 자푸자예 그 바츠 아니데 그 크리에게 메사 이부 지호바 노 히고 갈라겔리우 노 히고 라겔리우에 이부 노 히고 파보르겔리김해 Nkelen medo ko tabi hego kiesa Chau bie nipu hego pengmusje Jado nipu Kerüsuo Kehou vorgelego Kiti kinunu nrshoke bago Utsu banu nrshoke ba ke hubushiri Tenu bien zidi nipu nrshoya no hego RACHÜLIE Hego RACHÜBun hodze mhare ke tengu butsilije Hego bu hego kelebien zile, hego nubien zile, hego bu ngi getolye chado shiri nrshoga zinu. Munipu no hego kriega zi, hego ngumen jiga zi, bu telake zi ke kriebi hego krie sowaga da, hego bu nmato sisirir kraji, mu hego chado ke liga baki miedi. Ngugeme jie, ki deburi za mu ki deburi sushi. No hego kriegasa, nke krietabi hego kiegasa, nipu no kruzgi shedi, hego la njepe krusa, non tion kapzisa, nke krie zator, nke krie sutor, hego bu nipu jado, nke krie susa, lepe susa modi, KETHERÜ nshobagada mitsada hije, derin teje gato, di nipu ki vorligedio, mutenu bien ziligedio, Hego KRÜTA, Hego Burhike Kriege Zunu Nrshovodio, TSALI go Tsibien Nrshoza, Hego TSALI go Tsasadin Nrshosadio, Chanu Niepu Jehovan Jepfudio, Ndieprge Zunu, Jusor Niepu Ndieker Nunu Shiri, Hego Nrshodio, Niepu no, Hego KRÜTA, Muhageha Verdi, Njaputsasagedio, Rashun Hego Tasagedio, Ke Hubu Shiri, KRÜTA. Muche doba ushirin kitio Reverend PELHOUSEHU bien pelesia ngika zasadio di hego donu vorga bagim he no nrofu bu po chatasa nke kubi putsasa ndeu bi putinu sasadi bu chedo nipu heke huki gazabu renamor shobeshi ngina no ki gazabu shimor shobeshi su bise hego rofa chawa tsasade gadola no posesele no po KRÜTA gele tseleje mato bette bien pelesa hego ke luhori ka bien tsedi Jesu Krista kala kiliuzanu chayawe amen balalir vide
체크하기 개배시게지 그리고 세살이다도 그거 그부리 시바데 버가다우 노벰버 자테타 예 그거 그렇죠 그거 아니게 루지고 부티고게다 수서 시프바무 기크루라 참바게즈 벨레웨 그부시리 부 기누미에 아조 아치레 무 본윤요고 바르 크라바지 그저 술비세 베실라세야 개변유부 우고 크로스 두게 벨료 수수비우 고츠스게돌라 우고라 차바지 우고 기야 부 조바디오 반도 누자케 테니니에 기야 워크스 수비에 베실라스게리 츠레다도 우고 멤버니에 엘리비노 무 위차 우니에 우니기야 미세스 오베 케나우 무 미스터 그츠콜 케나우 서시에 미세스 아홀라 토세 무 미스터 토세 크라호 우니에 기크루 우니에 뉴니에 하기하누 자케 케테니니에 하기하누 우니에 기야 주고 츠디오 무슬라 니부 우니에 기야 호할라 차바제 게츠 수수세디 베시세야 하누 테주고 찌리달리로 헤리테이지 누 오피서스 힐 헤리테이지 누 테테예고 츠디오슬라 예 기야 호하 버크라바제 무 마우시리 리비노 무 비차오니라 차바제 게츠 세 베시세야웨 우고 제도 세 개박임해 무 보가다운 군우 베시워 게즈김해디 레렌 펠루세후 벨호 무고 기누미아타 무 우니에 뇨요 비제워 우고 워 우고 노누바 기크루호하 케디 베프티스트 처치 누 티체케르 파스터 레렌 펠루세후 케디누 티체케르 파스터 서워 무시디 우고 기크루 missionary ugo missionary mathonu ke penyovo ugo ke kiesus sidinu vo Myanmar nu nyepu japu tsetyo di lavor ba di kiese Myanmar nu shan godonu matsa vorda ge zesus sile unye nyo tepumi me pengu mu bize word jito word ugo donuba sala unise kikru mission matho sus tiznu unu ntuya geze bawshiri pelusehu zedim hatsgeze EBCC nu mission board kunu geze hatsgeze shoro tiz mission rim matho ritsgeze sugusungudi mission nu ni sedinu dilike view bie zageze tenunu dinu shitiya geze mebu muche buki group tezedi vo Myanmar nu shan godonu ZHAPU tsegaba susala unitor mu nipu bejewe bukinumia ataliro Promise International School getza yangon nu elementary music teacher tsabayashi mu unie haidi nipu ZHAPU tsaba pastor sehuliro church planting zadie bunun dinu shidi litho tsabaya chamu mengu gabagim hidi chedo nye shiro nye nyozedi war higudunu bagazela kehu zanu kehu sunu uniwe mu nyezegele sus tsiyawe nipu bu nyego hakihado bagazgi shiri mu nipu medodi chakralasdi lavodi nipu nyego kekionu nipu japutsala gezunu kepenyuvu nyego kikru sepeja sekele tsile tenemu nyo vorgela uniwe gezu suribise beshiseya kehu sunu ajul vitunyobu haketsu bobie 우게니 수서 자시 비에 우고 츠게서 츠리도스라 기 그루부샤 탈레무 아타부 렐리다도 요베제샤 타서나모 어제다서다모 요베제 말알리비데 이부부자비에고 베테츠스길레 츠레 부디케르는 쉐이 케페니부부 우고 그부터 크로스 뭐 게르는 대장을 프레길릿 서티나 제 클럽 이그나이트 누 대뉴고 위셔 잘리스서
fear. I know that you are near. When I'm caught deep in the valley, with chaos for my company, I'll find my comfort here. 'Cause I know that you are near. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. You mend what once was shattered, and you turn my tears to laughter. Your forgiveness is my fortress. Oh, your mercy is relentless. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. My help is from you. Don't see to believe it. My help is from you. Don't see to know it's my help is from you. Don't see to believe it. My help is from you. Don't see to know it's true. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. My help is from you. Don't have to see to believe it. My help is from you. Don't have to see 'cause no, it's not. It's from. It's from you. Don't have to see to believe it. My help is from you. Don't have to see 'cause no, it's true. Zero KECHA mo KETHODIE PRELUDE mo ugo hakim hidi KECHA zado ugo vasse na KECHA zagado no hakim hidi riba Kerüsuo liro ugo tsusi warya KECHA kim hidi tie seye bala chalado avar me seye Sokola KECHA zado sesiye sono point keniro NBCC youth Ndunu sededi online conference virtual conference ava chaba Sokola KECHA zado sesiye seu tie ugo speaker sesiye ugo speaker Reverend PELHOUSEHU ugo penyafu posese no diugo mecha shepu laga mecha pola KECHA zado
Se KENYIEPOU KECHA KENYIEPOU pastor tie pastor DZEVI ja hauno uko pastor bengugo uko vor prebanye uko lagacha chido se KETHODIE KEPHRÜ responsive reading Makachugo kere tenyenu verse yo die revisdo kezotobo responsive reading kezedi chido Kiretoro avar me Hawa Russiano seye ke meyebo ugo a detail pulode sentence die penguno no putsiwado nye to Google search nyo YouTube ke mego no nyo history nguledo ari so presamo so interesting se ugo kizo tunu kelu temiesi so ugo kemhe tude she ugo kemhe di keche no shiri temo chse gaja shigaja bu mu che kriye soru tenye vogada ki ugo ri Christian miniasi mu Sibadari kenyo tatie how there hurts to see by a religious war, holy war yagaza, sikaza nabo. Musibadi kenyo tatie Muslim influence ba thoda. Shidi ugo pete kre Muslim chada Sunni gode, Sunni group gode, Sunni Muslim. Mutemyagwa liro Tezenoro extremely devoted people, you see. Hakyo bocho shiri u te tochidi sada yagaja, te tochidi peleda yagaja, sigaja temyakrobo mogo Muslim chakadashi ukwasuna metis seda. Metishe nanu ke Christian ke mezugo penetrate celirega wall 소자 자세가저 뭐 서와 그쪽에 미리 시가저 보쳐받아시 살라고 오케페냐 포부 미셔너리 게비메 그체스디 그거 게호기 local churches 그데보 발로시모 서구하 서케메티자 모 다후수 traditions우하 비메와디 uke penjafo ke kobo lele gola ke chatsado so she NBCC youth conference how virtual conference ji poche tawa ndunu sededi mo ukobo rena ke ler bimodi ugoche do rena thoria mo krisar mezori masi thore ukiri si sedba Masi thore, mogo hamidi siduwe si sevayazo. Deri tolakaso no, living out what we believe, living our faith. Ugo hanoha tachipi. Sala ugobu KRÜTA kesachdi ugobu la shirdi hano takie chagasa, takie kevi chagasa, living. Sigabar bimodi ugobu living no. Ugobu 시가저 그렇다 며칠에 돌아오고 그 차츠도 사실 우고 스피커 레버런 벨루세후 뭐 알라웨 히고 게스트 스피커 모 he is a friend of UBC 뭐 대시리 라버디 church 하우리 visit 찾으제 시야 di gonzano no invite ya jigo avar me gola se NBCC youth gola se jedo ugo NYIEPOU die ke sasu ke do Reverend PELHOUSEHU la hakala go pette ke zedi ke chasu do tereuno poti se le rivide
ke kriya ke sa he go ke pen fa Jehovah no he go rgoze to di he go bu lavor di ke ze kro di bochadin re shola ke le hawala ke theje ben siawe che do he go la ti soja ke me yese buwe ni bu no he go ngume je di he go ke charni je hey he go avarmi er krayawe no theje ngo zo ke je Jericho da hu zo shiri no be sebi savadi no ske me ge je ke ko ba thala je di he Christ missionary ke vime buler avarno ke ko thala be se he avarmi pe kiese di no hano themi bu sileje ke kre chau sileje he go avarmi lamo avarno local churches ke ba go yo la he go che do ke se pochdi je faladi ki chaiwe no he go ke chacha je he go me je je siro che do NBCC go work ke hu ka ba virtual conference ke ba no zo shiri ni pu non thyo speaker chale je rofu bu speaker chale je u ko bu renale di si segale bizo mode u ko bu sikele she tola ke shme chedi chatha ke vi tabi he ke di hebu he ke lu ka sa hakino pochao si sa ke le chale je siro che do Nkito Reverend PELHOUSEHU Warhego don bawe Hawala npeje Nipu no porogodo Mupwe soko sidi Onidi Zapu chudwe Heki hu no war bawe Salan pejewe Pokel hulan peje Pokinumie kevi Mupo nyonyo kevi gola Ponu chepen wakabago lari npejewe Nipu no ntopo sela shadi Morocco show no ke yebisi hitso shidi hebu che do luke sala ke tibo cheje hebu sikeler bi modi heburi to ke sheme chalaje hebu kendo ready Jesus anu chawe amen se pastor pengu ugo pastor pengu kola KECHA KECHA tiude homie ti sonye ugo pastor kola KECHA chbaya meche homie dobo rakra geligi ugo pastor go la KECHA chbaya meche deri ugo UBC pete shedi kola KECHA chgeze chikaza DZEVI ZHAPU bizo sala the ugo work bago mo kapetseno ugo se ke hu ka ba pete ugo the nu pochdi work bago we keze shethadi ugo bu bazo le mo keze shethadi ugo la ke cha tibo bado 제도 하냐비 토라디 인터넷 고노 노 쇼핑 cepede very 울레스다고 북스톨 하게 하고 뭐야모데 울레스다고 무 게빙우르 토라가즈라 오 베테 치데모 인터넷 노 모로케 쇼 sermon go kapatami sermon gori vi tortorza rne livide mo hawa vitorzo where hawa nemo hawa per ibayazo deri pastor me utachu tuaya mo uriu sit tuaya sala uko ukipu ke sogoliro hapo practical segaja sigaja usoro robfusoro levi ucho mozate soro levi Sosye che se vi bamoro che show che la che le ze si le daliro haidi lula moro che show practical sedi upeta che pastor me samoro che hubo balevi musi che hubo kizo dusi idi
we uto lesia. Shiro ukori pastor me reli pastor me zeri lela smorgesho. Akakraba there are ZHAPU kinyeji pulo. Kori hagi tadi ZHAPU tazaki we NYIEPOU sunu tawe. Shiro ordained ministers me shedi communion served to the tiki. Temyozoe uko ZHAPU uko tisonya kingu kabawe deri served to kaba tejoe bozomolevi ashidi pupuya uke penya fujoe deri kazel lulavo kachiki pastor miri temyozo uke mya tuzo sala KECHA chlia uguri KECHA ni shiro tenu ke meje ke liye tirini zof ke liye tiriniya tepye ke mesi zeke sedi o uje ke chekaba tiriniya deri ugola to si ziazo meje levi deri mi posheda liro pues novo morsho sesiri ki krum hola morgesho cheto ki no uko di konse ka vormebo zebusa de pastor liro cheko ari nzo family visit mo go UBC KPG di pusaba mo duza mo kisi uko pastor kenyenye vodi family ze fellowship balakasa uko nise gaza akipuba jidi chapter ke sabando suda morshwe uko edi apusmo ukori pastor nyeri sakem hedivor pubale edi uko nise gaza di pusa hakemye kezo kesie se sherisa hako uko teo tatse mejevari voya kinu kezo feho nidari voya mo dari uko kele leker sewaya uko ro pastor me unyeda ya monye ikezo kelebo uki badaya uko shoba zesiri hamonye pastor me sholia monye ikezo ke mekezo tenu ke meje baya tenu ke meje ke tirini ugo ke mezo dari ubu urbidi sogo tufa wo vasilemo di ubu sogo tufa di sidi urbidi unu ke meje sikecha tini ula ke chacha sibaya mowe mature kaze ke hupo chika basa local church po chika basa mature kaze shidi uko petela chasa zapizo ikaza ale uko shidi uko la ke chacha do dari samhaja nyoko pejeho ikaza zasi ke chebo chebese uko tserezo nyoko pejeri beledamo
be PRELUDE here. Simoro be okay. Thank you. Pastor Gobu Bazole the Keprigo Shetale Kevime Ke Te Shesadi Kazen Nubuchidi Ukapinfa Kidi Jabie Up Pastor Mego Tsiji Ja Tajaka Sabie Uko Pastor Me Tsiji it's a Ugo Ush Sharo Usharola Rafikizateri Upukizateri Usharola Upeta Utarobaya Gazavala and Pezewe Iduka Penjuki Bukasa Uhebe Chak Uhebe get Tochauno Vosi to Yagazagola and Pezewe Iduka Penjufatezie Hebu Tepfubaya Gazagola and Pezewe Idi Sironia Neturi near Nukanjo Valiro. Saguriseo che pendefe pesie tejiesa de jabi ugo tsije de ugo bete kese ka chacha do yogo bete che thale ki bimbe che thale da mo oti seller vide che crie che massa yo che pendefe jova Hego Hego go fego samodoliro Hego kimhido dushi He legacy Here hedzwe Nipu no go fege vi Ke vi tomie pengu kabie Yubisinu tsakasala Npejewe Hego hagwala Sorobayawe Npejewe Hego hagwala Ke to chao silidi Sunu tuvozwe Mu tuvoke zenu Uko hego ta rozeazo Hago hala Beziwe nipu Siro Tepyegiri tigiri Hego tep fuliawe Hego ta roge segola Hego petake segola Hego Ke tep funguliawe Hago petela Beziwe No Yubisinu ke pele mego chie Nki chagabago Ke charnidi no Jabie ko tsemo no jabie hegori tsje hebu rnya ke lego sekme tochwa he rnya ke lego hebu sego chzele mo sunu toshele ke dola heri cross je tityo soja hola hego nidi zatsawe rikacha ke sohori pio ko tsha de ko bo ke hu tekezo no lavor ke mo che o ko bo ke hu tekezo thaje nipu hego KEHU pet congregation peteripian pelasia pastor pengu ko peteripian pelasia no jabyo ko tsidi ukobu utsri me gaja unnun me gaja ukobu ke kosek me gaja cheledi ni bu ukobu hego tekisje he KEHU pastor pengu hakula yo ke teje kape krisiawe hego kenu ready Jesus anu chawe Amen. Baler videño peje. Ugo je responsive reading. Hakachogo kere tenye verse mefe dienuno mefe tenye. Hazakem hedi ugo keshe sodi presido. Hakachogo kere tenye mefe dienuno mefe tenye gazo mefe dienu bosse uke penyo fe ki jemu sono keto kego chukeshu pue timu ki jemho ni puzo temye tyo chakile Resho kikono bayamo. Meyupu ginu
我谁也你有个这边，我个不记住白得个路途的，我白这白耶，我个不学个多，第个我把个多热个热什么的，可是，我不你不分裂，我是说我得了。我作为面部肌努力，这个做，你不这边，我不得这个留这里的呢，我不认为。耶稣基督，我给拉给留着呢。给你说的，别得过，给路是要为。Thank you。哈基沃目的，一点点努你不说个把别得过哩。给路是要为，基督我给拉给留着呢。是咯，天不地个没也好呢，啊不玩，我给乎 UBC 给乎这的你不说哩个为，你不没多，谁个咋哩个为，不地不嘛个人好别啊个子啦，我把手个，别得别节目，还能这 program 别得别节为。那个阿姆阿基古开个托这本来给给他们呢，给乎不必的，别落后这样么个这27吧，我给乎哩没牛皮啊，还有一个这种，不地好比啊个子啦，努给别人不推荐么那个开个托车的基是说个这说是来的玩那个在。给别个人家们真努塔里的为么？你不给别人努，你不连头努，不过我说个这来的那个阿基古克的一个啦，天热恰是，马边一个只是么？我给他第个努力，一个啦恰玩个这个啦那个白些，我给胡说个么？给没个个，你不拉努，你不给地拉努。为他吃着些哩，我啥破，我吃的，我玩搞别个这个白的，白些多个这白西什么，我给胡哈努里，我给吃面锅包，我拉吃吧呀个这，皮吃面，我个面锅包，我白西呀，这些我给这面锅，你就吃啥个这些哩，我弄发白嘛，吧呀个这，我拉吃吧呀个这个啦，那个给白些，给不些不哩不是呀。这多，第说家后哈不地个没一波 ，Masters Appreciation Sunday， 我给我讨几步吧。那个你不列车 missionary 车丢个真的喏解释没节目volunteer mission 早喏给不到掉贴 occasion 本么的嘛不么到掉么哈么些的西斯鲁布哈么的是个是啦实在点哈不么到掉他的么实在点不给丢哩。不多么没接，是啦，几个数目那个给留，那个个么么嘢个这嘞，是啦，mission history，好还是的那个在个啥年的吧，这多那个KETHERÜ的个托底PRELUDE么就不咋挖查的，那个给不给这次没到掉，莫里个托底把这几个 query expound 的，不第三个这次没到掉。如果 mission history 写的个啥事，么好哈，他这个我给不服掉，但是好他这给做这一个真的那么的好，如果这多 program 里面的，他个出国图的，个人听呢，
kuso me fe DIENUNO me fe tenye ki progress zoze u ke penyo fe die u ke penyo fe mar u ngo se ge zono ke penyo fe ki zu gi ma che ba ya ge ze ma che vor mu u tiu no rim ma che zo ge ze mu che rim ma che ze ge ze ke penyo fe die ri ga ba die mu ko che do pr ke li ha vor u ko so ke li je shi ge zo ko bo ke pu se ne ba se la ha secular history ki zunu geopolitical events kropo rabizo modi u ke penyo fe ke dim ha to je mu ha ginu ko u ke penyo fe po mission sa ga zunu u ko hari ki de khisa shi mu ko ki de u ko ro ko shi so sa ke ze lesson mu si di sagi u ko ri u ko ja ke me ye bo ba ga za u ke penyo fe u na ga mie khapie ti bu ha ki ha sa ga sa ke penyo fe mar ha ga ja bo ba ga za von nun za shi ge ze bo sa ke pu sen ba sa la a se ke za vo ge ze no o geopolitical events group se ke za sen ba sa she DIEKEPU u ra vor ge ze ti ki u kem hum mission developments ko ki kem he vor shi ge ze za bo ge ne ke pu sen ba mu si di DIEKEPU ha vor u ko zo ke लिए America में Baptist missionary में को u ki vor ke लिए ki me di vor le shi mu sunu ugo tau ugo lesadi ke penefa hatede ugo rakrasame ugo krisame mu je ke penefa matonu ugo ri ugo zabo bazole ha ga zasu go sa lesson ba ke ba tau RACHÜLIE ki puta ne go nyu ke nyu je ti ji he pengu ni da dio ba ga za si sa a che do a to puti krobo calculate ba si di DIEKEPU vor una gamia zogeli au me rie mu au me zogeli ugo ti chi kribu di hepeng mu da do ba de third jubilee ni da do ba de mu ugo ma ko ra tha mo mo shi ha ke za a thyo si ke za bor le ba ni ko ri puti ke me yi bo vor ji ke za su sa akip ke ba tha we pu ba sa la ugo nun ke pu ke sa su nu ma kro bo ke carry ba li vi ugo pe ne va ungo pidi ma tsba ya ke za ugo ki zu ze group ke puvo do de ke penova ma tsega za world history mo ke penova kingdom ha to ha interface di ta ze ya ga za well let zo mo ba ya che zori ugo nagamie che ugo hai ke banori ke penova ke di ke penova ma tsega za nagamie seyu mo ke penova ke dim ha to zo shiri ke kedi interface di ta ze ga za so sa ugo ke pele milano me yese ga za le 모하고 할레디 KETHODIE 프로그램 시로 미션 마토 젤레가 저 수고리 부도가 저 수슬레스라 하이가 저 히노노 우고 깨부보도제 KETHODIE 보 PRELUDE 깨크리보사 우고 레서 비모르셔가 저보 보자와 차졸하데 데리 수스 마티투테 게르 쿠소쿠 메페 쿠소쿠 뱅우무 테타기 하프슬리로 지수에 뽑아타게 리고 깨제가서 ugo mikini ni di ke tsese di ugo buvo rana ko no japu tsemo ji swe ugo kipu ke se dipo ni ko ri metho ngu ke li ke me metho zala se li che si di pu ke se di hau ha ugo che for ugo tha ha ke hari ba dio ke tsa so se le di ha ni ha ugo che do uni pu di ren se mu se no u kha ke sa se ke tsa ke mengu se di ha ni ha se ugo gazavo che tu diego chedi binnego pesisa je historian memo ala rese ya history to memory ro short se ya sala lesser provoke gazari so du khase ge do ches no repet te crepe moli di voga prakazali ya there krapa chavali amo mu ti che go theza go sa ala rese ya sala history sa aka tatsu bude there unnagamie history bahuri ugo mission history ha meya thorgazala augo zegropo per mu go zeugi no ke penefe arachagaza KETHODIE mu uke penefe KETHODIE po diu se dem hachvorgaza seye ni go kivo di DIEKEPU zasali no di puka sa ha vor go zokeli ha go ke khedi asla alam meye gaza lady per u nagamie mo kenyorum hawa ke zasu do der CBC and I get solar how ha meye ga zasu ladies la u zego ho per
le mu che dori se ka za su do che deri how ha a ke protau ri mo a strength ri mo la su se di ka za sa deri how ha me ye thor a lari mu che do how pem de go ke chu do ta de mu ti che ni bu di go to ti che kri bu di he ta ta ke ye la pe she vo do je de ti che ni bu di kri ta ta Terry Gigo, DIEKEPU, Assam no Vordaga, Musidi, teaching you Greta Tadi Hitenia Kenye, Vor Aumie Solie, American Baptist missionary Edward Winter Clark, Mo Mary Mead Clark, Une Godula, Assamese evangelist who Zedi Aumie Dono Hatsali, Sidi Aumie Dono Sedelie. Mo tezepe teke puzzoli lo, deri ugo la relevant che zogoro bise che zasu doje. Ugo li ro tici nibu di kreta tadi, tici nibu kreta tadi hieta po, Sidi King, mo poki no miunie, che huira vorlie, mo tici nibu kreta tadi hieta pengu 1885. Angami mie, teni mie, zuluf, che ria togo, tici sono Cristapelli di zuluf, sidi angami mie donu li ro, 1885 pe ke hu said that samhodza ke hu po ba ga pu there is khenu me ko samosla local church khenu me peleli di ke hu said de ke li so 1885 ki za u ko so sa le prayer ga so sa le mo sidi angami me donu ma tho said de le mo hanori sarbi karbi me po revor ga za ka pa thatsdi se Henry Goldsmith Assamese me po vor ga so ko sri le sala Zeu no hakem hegazala alazo gazaway, KETHODIE, KEPU, KEMEYETO, deri Zeu no Kepenifum hat server gazano, Temie, Uze Keperogelia Hawaha, Leke Meyetu Yasala, Assamese Miri Var Gratu Morshogaza, Karbi Miri Var Gratu Morshogaza Hawaha, Kerüsuo, Vor Utemie, for Ukraine Gasasokosa, Levaya Muhakim Hedi. DIEKEPU said the vode nagamieto no. Ugo Jedori as a lesson against a bolero. America me Baptist missionary go, Vorgaza, Sipsagar no Vorli. Musidi Aumie Zesilidi, Sashi Vorgaza, Kim Hidi, America me Baptist missionary go ha. Kim Hidi Vorlishi, Kim Hidi Sipshagar no Vorli, Kim Hidi Assam no Vorli. Kedibola Assam no Vor, Kedibola Sipshagar no Vor. Ugo ki Vorgazogo, Sidi said. So, sir, Kesedi lesson Uti Bugi, Gigim Hidi, Ugoe, Vordaga Gaza. So, sir, lesson Keklamon Hatigi, Ugo Hakiu Seyemie, Ze. Aki sibevi seko gazaba. Ya hatiki liro unagamie gaze seye potumolio. Nagaland state bamo. Ugo 1963 cheno state potole. Sala hatiki liro ugo political entity potumolio gaze seye potumo. Ugo uto kizutu utze nulhu shidin hakatsa nulhu kabatiu de. Mo hatiu no kim hedi sala American Baptist missionary ko uzanyo ki vorlega mukim hedi vor udono matselega gaza sukosa ugo ha katso sakaza krobo gaza le je ke hugo ze pragaza mori tribal associations ko ze pragaza u ze tugaza ko no mehoba gaza American Baptist missionary me Uranano Lergelian, no, Uze to said Mori missionary Mezem Hatsadi evangelist ko, local evangelist ko, DIEKEPU, say, Kizuno Lergeli, Uranano Lergelian, no, Uze said they got Uze together, Sasidi Prava, Musigatari Putuzo, Uto Uze together, no. Deri Haigatano, Volkerieta Zego, Pets, what the Obakaza, Sigazoba, Mukerieta Zego, Simo da Obade. Mu Jie Bahuri Pitsumi go Shibalivi, there is Jekyll Hugo, Mushikal Hugo, history, Teriki go Kikim Hidi, said Deshi, Vorshigazasoko, Simon, Daligivi, Bobade, Sala Hakoha, Ketso Sakas,
crop baggage, so labor. Ugo Nagami has a year at Ziobozo, Chiriugo population, my house as Ugo million Kenya Zazolio. My house as a Chino, a Darvian, no, my house as a 2.1 million. Ugo Nagami has a year, Chiazori Sigazo. Kemedzis Assamese Museugo, Kemedzis Assamese Mie, 36 million Bashugo population. Mo Tichi People di here tagi de dili American Baptist missionary me unagami ki forgaza musala vos tigi lesser rosa uko chigiri tsu sego mechie za sego mechie sa uko es sigatsunul vor mo kakramie British me Syro American me Baptist mission ukidzuno forgazam hodza uko Mary Chazu Mikori, Uko Zesi Gaza, Sipe Vimo. Ukori, but Chazu Zesi Gaza, Sokosa, Simo. More high vor Ukwe. I get a tune, no British me, Kim Hidi, Vordashi. America me, missionary meko, Kim Hidi, Vordashi Gaza. Ugo, Sala, Hagoha. Udzego me hovosli ro. Hagoha Heidi Gatso. Madali give mo get so more kesho krobo bagaza mulie unaga mezori vor haki hal hugelie kirabo no vorshi kim hidi haki vorlishi uko zekro puya there is ogos metsmo kirabo no vor kim hidi vor dashi gaza mo uko vordi tatsa haki ha poti bu haki ha asamu burma dono kizatu haki ha Patkai range of Ugo Hugelie. Kim Hidi, Ugo for Hakehal Hulishi. Mukim Hidi, Ugo for Hakehal Hugeli, you know, Kakramia Vorgets a Ketsalie, Keshelia. British me Vorgetary. American me Baptist missionary me Vorgetary, Ugo for Hakehano, Ugo Zekes Hekatsalie, Sidi Ugo, Ukepenugo, Kekshino Motero Kekuno. Dilike view, Ligeli Mietsagelia, Hakoha. Leke Keseri Viba. Kim Hidi gets a Sokos, Kalaligans gets a Kropo Ilivi. Deri Chedo, Ugo, KETHERÜ Progelionum, Hakatsuko to take a 10 year Kusomefe, DMFS, Soruzaki, Me Hosagaza, Ukepenufe, Siet Zeno, Pue Temia Pogino, Siego Pet, Tetsamu, Ukobu, Bucket to Tigo, Mo Bucket to Riego, Ries, Kesesa, Musidi Ukobu, Ukepenufe, Favodi Punguligetola. Mukepenufe, Ukino Pechitu Mozo, Sidi, Catoles, Kitsu, Zehano, Mameyes, Segazobo, Pusa. Sala, Uko, Kim Hedi, Kakramie, British me Vorda, Kim Hedi, American me Baptist missionary me Vorda, Kim Hedi Unagami, Kirapu, no Vorde Hakial, Hubadi, Uko Hako Hazek, Seliada, Sidi, Uko Zehako Hapardagaza. So go less a little, KETHODIE Haugi, no, WHATSAPU. Muligaza. So no go sedi gazata. Uke penefa haidiki pokit zono. Pokit zono mupo seyepel hugo soko sedi matsabaya gaza. Ukel huti, ukel hutsa. Sokori poe kesesa gaza. Mu ubusidi po fa vodi po muligetola. Mupo ukino pechitu mozo gaza susa. Pusa gaza muliasala. Hako haleke kevosaliro. Uke penefa. Uko hari. Kidde Borakra, Uko Kidde, Uko Krishi, Mugo Kidde, Uke Benefit Zishi, Gaza, Hakoha, Leslie give you more less mortgage. Mulie Unagamie, Ugo Zeus, Siva, Ugo Nagamie, Matsagaza, Ugo Zoza, Upright Bus here. Where Krutamo, where Matamo, she did there, Ugo, Matsachitor. There, how Nuzo gets away. Nagamie, British Miri. Kim Hapure Tsamo, Kiemo. American Baptist missionary Kokiri Charimo, Kirimo, Hatiunu, Kepenufu Apeleto, Derek Kepenufukiri Cha, Kiegazari Serimo, Derry High Vorgatahago Halesagaza, Ukepenufa, Ukshat Torzogata, Asus, Kepushipuri, Sedi Gazasaya, Mu America Mie, Uko to Makasapumo, Derry.
American Baptist Foreign Mission Society evo American no uko nagami laga chachodo uko missionary ke chebian nagami gisodo au migisodo teni migisodo semi gisodo lota migisodo semi gisodo shidi American no shidi mato sedemo dili kivu uko kivor ke लिए American में Baptist missionary में वो kivor के लिए उको हाथी की को political events uko shibamo mugo unno matsari momiche deri ukyo mum haga kratsa mu kepenefa ke di mathonore ukyo mum haga kra taba mu siga no dili ke view ka kramye vorda dili ke vilya thomiri vorda mu si di vor ugo ki no uzanyo ki vorli di vor ugo nguli mu si di kepenefa dili ke view several ugo tsagasa asala hakia political events group haku hakia ke haivor gaza ugo si prevaya deri kepu ke kevosen ba so she mission development group kepu ke kevosen ba ugo hakia krar ke puli videri putiri to kramo hasiri tomo so so shizo deri tichie ugo ko zanyo hakia ha tichie ni bo dikri ke ni tiu ze 스키 하누 우고 요 마토 하고 하게 개보다게 저 수서 물리 13th century 띠우노 하게 하 제고메 호서게 저 티제 1228 13th century 테리기 샨메 southern china da tino migrate sidi assam no vor brahmaputra valley no vor sidi vor brahmaputra valley pepalie sidi hanu assam Brahmaputra Valley no Shanme Hakwaha Tichi Krisoru Brahmaputra Valley no Divor Gazo Je Pusala Sashidimule Ugo a Vorterianus of Buddhist Meso Shan Kolira Theravada Southern Buddhism so Meji Amugo a Vorgaza Buddhist me there vor Brahmaputra Valley no Ticheka Divor Gazatiu no Movor Hakia hatemie ko zedi ke reading who focus on the menu of Sanskrit culture, bugo influence se vodio go Hindu me tsalara o shigaza puya sidi chiliro asam no hago pe a home go di ugo akomia go a home go ba ya ga so goliro hago ha descendants ko de mo carry pidil huda me chide chesa deri ugo jes kem hiding uli mo jorhat liro ugo capital thellau liro jorhat no tsaga ugo penyoti Sidi uko kiem hum haiga zukubo tavor gaza zenguli. Sashi labor shan me migrate savor gaza lura yevor gaza kenye liro 18th century tiuno. Tichinye bo dikrit henye tiuno shan me pokro kekribo lura yelavor shi southern China, northern Myanmar, mustatino lura yela se patkai range of tese. Assam no laler, Arunachal Assam for Taylor, the kids of Susukobomo, there is Chedos, she did Pumoligans there. There is she ler mu, Hakoliro, Kamti Shango, Shiba, Kamti Shango, Krogenio Tidil, Hurayela, Assam value no laler. See the Hauliro, she did Kakramia, Vor gets a British me, Vor gets a dew, no go, Heidi gets Hevode, Mu. British me vor de Assam KECHA ke liye hago competition ko kidzeni bo no ke budi ugo tichini bo dikreta thadi sera thapgi shan competition insurrection Google se so goringu prello ugo kidzeni bo no British me ze ke perhishe shidi British ko bu ugo punitive expedition group so de ugo penwa shidi ugo tegatsre wa progatsre wa shidi mission hatori effectwa shidi Sachigaza ugo ze shidi sashe competition kwa tsare to da gazam hakiburi ke pekrudil humonda de British me go bu go teka zawa mu go proka tsare wada gaza chiri shidi Assam Arunachal ker karbiang long ke tori puba arif be zeba zolyo deri ugo haidi tsare to da gaza ugo ze mulia sashe vordi hatiu no tiche ni bo dikya tha theria zaki go 1820s ki go Shanme ke di savor, she for the tellaza, ugo ke di tellaza, ugo dono ke bu, ke zevimo,
shi par ke tiu no Burma me le yo mandale che mandale ke bat siki uko ke diu ava ke diu Burma me ke diu bu party uko nye pepi di shivodi uko pennelie shidi tellaki ko liro Burma me party asam ka khala leda mu sigeli she Burma ke diu e punu thepu ke yezadi Manipur no ke diu rit to tsawa shidi posubo pe thosawa shidi Manipuri ke v macro ke di kingdom re ke v so she uko British me Burma ke diu e thepu ke yepi British me British East India Company for Bengal KECHA Bengal bio capital city ba ke Bengal East Frontier da tie Burma ko e vot ta tie ma ke bu shidi British me ke de shi je ke no terror messagewa Burma me shidi terror messagewa di British me mu Burma me terror theru 1824 terror sada shidi 1826 British me bu Burma penwa Sidi Burma me mena pesho sewa raka kra Burma me bu British me shu mu Assam value be British me tsawa so she chu Burma pe khota che no mon state shiba ya ke Thailand za ke penyo ke just tetsu to be British me tsawa mu British me bu ler Burma no telhi chuli gi vi so ko so tsawa shidi Treaty of Yandabo ugo so ke puya mu Haidi 1826 Treaty of Yandabo so science wale Yandabo village mandale ke penyugino mu Treaty of Yandabo how your northeast la me yathor FS down sorry puga how ha me yathor nagami northeast ki Christianity je pudo your Treaty of Yandabo house critical thor city puya mu how ginam ha ka divoda ke Treaty of Yandabo how science adi Burma mi bu Assam razau pie British mi tswa Musashia Hakia Hamaka, Crashidi British me administration, really di Gro Penvodi, Uko Petezo, Shiruki Zerpete get Divodagas, said Devodas, La Hauha Meyese, Teriki Zogaza, Tezego Provolio Teriki was a British Mailer, Assam Nozori, Assam Zori Mehumo. Ugo Kidzasa, Sajiri, Pechiko, the Shesatikis, Katsaki Zutuzo. She's a Teriki zokeza uki zno zo sheri British me uki zori mehumo shi di teriki sa Assam zori mehupimo uki zori liemo keza ugo tezeso ko sa kepu zole hoda deri sashi keza shile vor menyo zenu British me Assam ke khale shi di ugo pets pelhetor keza no unaga me zo sheri ke khale da morsho keza po economic interest puri ba mo political interest ribazo mo deri security lanu po frontiers ko secure chali more shoga zanu no vor ugo na gamye zo shiri ka khamor shoda ga administer to more shoda ga zanu no vor ga puya shidi satigi 1866 u na gamye ki za juraza da tie ke penyo ga ba ho ko hapi Assam no district po chwadi Naga Hills district chwa ga su ko so ugo vor menyo thje su ko so shi pe vi ko de mo si vor di 1866 1878 ke huira no British me ugo administrative center pe shile da shidi pom hatot svoda ge su ko history shidi ugo zegoro sa shivorda ge mulie mu haidi British me Assam no lergeli she po interest mo ke rigilio deri 1835 34 35 hakia hako lerdi Assam no hatsekeli she British me vo Upper Assam Sadia Brahmaputra Rozovo Pozazade Tatsagino British Miluro Sa T discovered C.A. Bruce so Zepuya Unia Shiza Zerimi in City T discovered Salimu Hatiki British me Sa T trade Ulano China me Zet Telhitsa Raka Krabi China me Hitsabayashi Sala Hanunu go tea discovered Saligadashe Sadia Haki Hanu tea plantation, experimental tea plantation said there. She did Sakria Selida Gazago Chesa Shiba, Assam Yatago Kribaya Ugori, she did Assam no Arunachal Novolio Ugo tea estate cosa Sakria Tor Setia Telhika Zatsabagazogo Sokosa Mubaya, she did Hakim Hedi experimental tea plantation Kosadia Mugers Kozaki Gonuno said there. Musiba de Hakia C.A. Bruce, Shan go Hakia Lubagaza, Shan go Mu, CD
pue puri kepelemi bo mu British mi officer ka kari kepelenu mu mission matonu theriki make kranu ke khri se ke zo ko je ngulia British Baptist mi avor udonum hatsa moderi ugo make cross head se ke zo ugo ke pejir wer crowd more so ke zo leba yamu sie bruise haidi nunu sidi missionary mi buvor haki hashan ko donum hatsali more ke sho munun dili ke view lari livi deri hako ha civilize sali more so ke zo o ke lari livi administratorally ke to lari deri city so Captain Jenkins Assam no Sotiki Commissioner Sabagato Zekerats, Shidi Unye, Nun Su City, Calcutta no, British Baptist Koki, lesser to be a missionary Miatsa. Mohamzaki William Keria Putivo de. Mo Ugo lesser to be a Calcutta no British Baptist Koki missionary Chagatiki, British Baptist Koe, Chu Sumhodzaza, Chu Burma Pekrodate, Ugo Mato Sedeshe. Yangon zate deri hat Adoniran Judson American Baptist missionary keriat to vo Yangon no lekelishe ukwe zati ukom hatu Southern Burma hatu kabie British ko so Hanover chebe American Baptist ko chwada sala hagwa leke khevo he ungose Assam no hanyeha ko British officers hanyeha missionary chagaseki British Baptist ko Calcutta no unko lega chu liro Hako has a lavor upper Assam, upper Burma, Hako Hake Prevor Bazo Gazala, America me Baptist missionary me Kobum Hats, Hako Hasame Hoka Saliro Vido, Ugorasu Leda. CD Sununu less to be American Ugo boards. Move boards, get to know how can you Kepuvo, there Jenkins proposal, Captain Jenkins proposal, how may yet tor. Mo Captain Jenkins proposed Gasuliro. Hakiha shan miel hubaya, mu shan hakwa seye gajapo, mu ukwe upper Assam, upper Burma, southern China, hakupetinul hu haivuba gazala, hakodonum hatsili liro, hakiha no China no voli geto chow, pochabo parli do, susa proposes, mu go British ko so shiri hanu KEPHRÜ hiligevigo no KEPHRÜ segeto susa ZHAPU kasa, mu susa American Baptist Mission Society haliada. CD Sununu Ukoe Vor Sadia Assam no Shanme Donum Hatsuketo Susa board at Pepile. Mu Ukoe Pepigelia Suse Burma Bekrota Adoniran Judson Nugo Uko Timu Pelesa Ukobu Hakwahake Kevoli Vibagazala Ukobu Ha Herlidi implements Linodi. Mu CD missionary me Assam no Sadia no work as a carrier to family can never get us in Burma no, Mulmin no, Jemon State no, Adoniran Judson no, get Cessa, she devore Sadiano, Mato, Sedelia. Mo Kinha County insurrection, Zepualio, Ukovordi 1836, Assam no Vordim Hato, Sedelia. Day 1839, Shan Koeshe, British Megoze Kereshe Gazuno, Kebubardi, British Mebu, Shan Go Penwa, Sidi Uko, Tekazawa, Uko Hogatsrewada, Sidi Mato, Mission Mato, suffers that's no. Sidi Temirikra Bamo, Hakikal Hugo, Mo, Tekazawada, Sidi Mato, Cheputi Vimo Sada, Sidi Mission Mato, Haki, setback, Krobozeka Seda Gaza, Sosamulia. Mo, Hamhodzaki, 1837, Assam no work as a missionary batch Kenyu, American no work as a Mulia, Miles Bronson, Pokimia Ruth Bronson, Sashe Pozeu, Jacob Thomas Mo, Pokimia, Sarah Thomas, the family Hanyaha Asa, second bachelor American no Ketsesa, she devore, Ugo Tedzego Senugori Shivado, Ugo Sadia, Penyo Kojezaki. Jacob Thomas Lero sub sibu butsojo puru vadi posano no shira ga zashidi vobulieri tsomada ga ugo tedzesu go sa shibaya do musidi Bronson ugo sadia no vorgelishe Bronson lega za zikimo di saza pe krozaki Assam nori Jaipur shiza tetsugo ba ger sadia pe krozaki sala ski hanum hatsli je shan ko fuvoge to so rukule me che ke lady Bronson ne po families di Jaipur no kerda she di ski haba ke tiki nagami je shilie
시디 남상노 우고 브론슨에 반 남상노 라스키 보츠서 konyak nokti konyak ko dono chiliro susa tirab district no wada arunachal no sidi lesaki bo sedesa sidi nagamia dono mission encounter mu mission hato sede keria tholiro how haga changuli mu sidi ugoem hatshie mu sashi 1840 je Bronson siezeva hava sacrifice ri numeja thormu unitor Poliro vor sadia mission no vor hanushan mission no ke kruhido di putopo mezaze vor jias American no putopo mezaze vor shidi vor po prozem nipu lietso di mu po vor gele she 1844 di shidi pa namsang no nagamia do no sede ga balasaki su no ke kruhido she deri tekrat ta do no po rukida di shira mu shidi uko pete rukile da sidim hatsa sali shoda deugo pete retreatsala jaipur no lerda shidi saki ha body puti vimo da gezala shan me ko kakrami petsu geza shi shan ko zo ke mo kachin ko singpo ko zori shan ko ze ke ready kakrami ze ke re geza so ko puti vimo da gezala hatsa le da sidi ugo sashi 1841 so shidi ugo missionary ko samno Zrazano plains ugo particular plains mu hills mission shidi khoge kridim hatsfor mu shidi plains ko donum hatsada do di pepili 1841 no sipsagar no mission station no sedelie no gong no mission station no sedelie guwahati no mission station no sedelie shidi sashi ugoliro razano kel hugo donu hatsvoda mu fs down se pugeza Miles Bronson ever in Nagamia dono. Lesaki said they get a Nagamia donum hatsa gets a susuri shan mission. Gets a nunus head they gets a susa. Puya sala hakat zolio Caesar zolio. Mo high to the 1840 Sashidi Ugo Lagadashi Nagamia donum hatot Tsumozo Sivordi Sipshagarno 1869. Clark Mo Pokinomi Unia Vorgeliasia, 1869. Au me tell hits a Jukazogozeke Silia, Sidi Sununu, Nagamia donum Hatsuketu, Nuno Barlidi, Sazeno Hatsadi, Shidi, sustained mission, Nagamia donum Hatsukazam Hato, Sedidi, Sasieno Diligivu, Ukopet, Givuragaza, Susa, Tsa, Mo Hatigi Zori, Clark Zori, Nagamia donum Hatsagaza, board approval Mulia Mogatano Pue Nagamia donum Hatsada. Mo Clark Zori, Putupo Pepigazo, Poliro Nagamiki, more Shogaza Nunusu, Mulia Gadashe, Popepi Bilie, CD Pope Pigelia, so board approval Rifemo Dipue 1872 Aumia Donoval, who there, Mo approval year 1874 Zenumulia, Mo Poliro Pope Pigelio, Hanu, and Nagamia donum Hatsagatala, boards like a Koda Morshori, Puto Sida Morsho, Shidi Pope Pilidu, Nagamia donum Hatsasi. Mukidi Wala High Galero, board Hatiki Pet, Shan Mission, Mo China Vageto, Upper Assam, Upper Burma, Southern China, Mo mainland China Vogeto. So, people ultimate objective to the Sedim Hatsagazala. Mo mission Kekri was a pet secondary. Some more shori secondary she's a board decision liro. Sala Nagamia donum Hatsagaza said denuzo shiri Lutanu Nagamiki vodo, shidi formo, Hakizo shiri said degatari, shidi board to support Sedim Hatsa said demo, deri, Sidi Uke Penefe, Gazano, Nun Kapie Clark, Gasaginum Hato, said dedi Uki Vordagaza, TZHAPU Muli. Allah, Kepushipuri, Ugo. Terrienunu missionary me, Uki Vordo di Vormoza. Terrienunu, Uke Penifum Harno Sotiozo, Deri, Heidi mission Hatot Savorgazano, Suzo gets away, Terrieno Ugo to Mogaza, Miogo Simo, Mogo Kivordo di Vormo, Deri, Potira di Vorgazano, Uke Penifa, Heidi Pop Providence no, Hatsavorgazano, Kakrami, British me said him Hatsa. No city American Baptist, cause him Hatsa, she did DIEKEPU, say Uki Vorgaza, so say Mulia. Mo
akin her pugasakim hidi hakuzoke mo uko kiem hu mission development scope sa taba salanu wesuko sa chinu city supposedly put to leganza deri hakuhaginu missionary me uzanyo ki vorgaza susari potsabat tozo potsakro ba mo akin her pugasakim hidi 1813 American Baptist missionary career to Adoniran Jatson po ki crusade for Burma pe khojam hatsabade mu ko hatsaga za pe khako geto pe te pe khako geto ke leu no ba maru ugo 1833 American Baptist milero Thailand num hatsada sidi ziki am hatsadi China me ki vogeto so ke le no pe khavo geto ke leu no chido mu so pe dynamo kem hidi ugo American Baptist Foreign Mission Society la po dynamo kem he China Upper Assam, Upper Burma, mo China, sa mainland China, sa po dynamo kem hida hopi po hadi mahapata gaza ugo missionary ko zeri provoke gaza she ugo mission job famodim hatsakeli missionary me ko theory pu gaza ba ugo 1886 ki nogong no go jubilee no ugo zetu gaza no riba sidi how happy dynamo kem hidi voluta America me ugo borduri mo ko ke hugori onward into Upper Burma, onward into China, shidi. Most shigazo no ke hugwa habi makasa temeka jesu shidim hatsavor gaza. Mu sa shivor gaza no deri backcrack to get to kaleno no hatsas shivor. Hatiki was a real bamo, kepro bamo, garibamo, ruzo, zervezo sala, zakazaki go no said de shimoshidi, pon novogedo, social shivor. Deri Hatiki Burma no ke diwe pes soza vogeto chaka pes soza ti vogeto chaka da Burma ke diwe sono chaka bo bara sashie ke kribolero China za de vo east coast za de ko zaka ja ke Shanghai ke Macau Guangzhou zo no missionary me form hatsu da zaka za ke ko coastal mission na tsaba da ponno leleganza ponno lelegeto chakari ni sashie hatiki ke pushe puri real go bamo gari go bamo sala ponno lege to remo sala China East Coast sa tizo shiri land masuza tor sala tsanu lege zari chakari bamo land masuza tor zala lege to re musala mo hatiki ugo mission zeshi be via gazo go Hudson Taylor zeshado Hudson Taylor China no vormolio Hudson Taylor 1853 zeno China no vor potichi ho China no hatsabadi la poravo getsa shenu po China Inland Mission so se deli shidi le China me chunu le dim hatseketo China hatiki province ke ba pete go no missionary pet thobye China pete cover to dim hatseketo so lero Hudson Taylor said de China Inland Mission shidi chiliro OMF shibaya de hatiki lero China Inland Mission mu hatiki Hudson Taylor vormolio China Inland Mission said them all. Mu haike bati unusala. East Coast atino pier get to peche mu chakaba. Burma ro penyo zaba der tatino koketo. Burma get diula koligeto. Puchakaba sa shivor. Mu shivor gets atino Jenkins proposal. Captain Jenkins how proposal gasaki sadia no vor liliro hanuno ti bedru koketo chapenyo. Hanuno Upper Burma mu China no legeto chapenyo ba mu shan ko. 하고 하셈 하츠리리로 템미 하고 하기는 하츠리엘레리게 위차보 발레게서 proposals 가서게 되기 하우하 American Baptist Mission Society 할려다 디시디 하우하 field 하우하 adopt 비 하츠보다게서 소스 물리니 오페시리 바보 맵요 쇼츠사 미리아요 베페게 겔려서데리 게메헤울리로 차이나도 자터 mo East Coast Pier hada teza ta kavada tiliro missionary me za dem hatsaba mo punu lege to chapfa deri lege to chakari ba mo land maso za tor so she Pier West ta tiliro land log de za kerer pe nyomo la hatiu no mission ha ko no vor sevor mo sala ni go to me hobaliro in kemerio India de mo kemerio India da mo Burma nguli ambe shine ba kemerio ka jau China da ker pe kroda de kemerio ka jau India da po dono pe joza ba zo
pe joza ba zoli Burma da mu northeast buyo ugo ngwandi la Brahmaputra river hayo no parle mo de Brahmaputra river liro northeast to tezo ji khodi putti gi pherba musala hati ki liro observe vetsagazala Bay of Bengal no vorle Hooghly river no khorle chi di ta vor di Assam no vorle the Brahmaputra ro no ruze di ta zo chi khodi putti zigi pherle wa mu China ze ke penyo thore sala to geo proximity ha American Baptist Mission Society haliada sidi hanu backdoor entry po parli vida ga sununu haliada di border missionary me ke tsebia sadia no sa Assam no samu ke pushipuri shan ko ugo language ha gore me yes with ultimate objective to enter China. So she mission with chief reference to the Shan people. So she Nagamie picture no pamolio. De she for this no uzanyuki vorli di ugonguli gaza azala negoto to slide to tsala dari vide. La hai gaza uzanyu ungo for di buhaki avor dil hulie city British me zekat zlie. America me missionary me ze get zlie. Kim hidi ugol huvorli shi. Kim hidi puti ha gwar di hai vorli shi tsa suko se leslo u ke penyo vam hatho u ke penyo program ba ga tsa suko se ungo se mu sunu ugo haidi to u zanyo ki themi ha ko ha zel leslo ugo Assam ze ke zanyo ke za Burma ze ke zanyo ke za China ze ke zanyo ke za Shan me ze ke zanyo ke za ha ugo benefit sa thor se ke za how gino uko ke me vi mukeli ka ja thobosa British me administration ri deri American Baptist Mission kino dili ke view se vor utsoli ga da ha uko la ke me vi ka ja thobo ke za to so sa nguli mo uko vor ha ke ha pat kai range no hubadi ke penevam hatot server ke za ha ko haze ke sekeli so ko sala ke pushe puri ha ko hatu khageli ke seka zekeli u ke peneva ungo thor ke zonom hatsa vorwe mo u ko service ke mo je haile deri hai ke zono u ko zanyo ki ko lari u ko za me yese ke za u mese me yese ke za po several ugo ri tsu da zo ge za ni go apu a ke tseke se to ar ni go ke tsese wo ya we shi di jiswe poke hu ki pu ki poke pele mi go ki pu ni go ri methongu ke li kem he ni go ri metho za la se li ji si di ke jiswe pu disciples ko ki pu mu thie ugo e vor hai ge za ke pe ne vam hat tho no hai di ke pe ne ke kriu di le ge vi ze ke zi de mu u za nyu mi go me se vor ugo tsu ke sa mutie ako donom hatsala se morsho ke uza me yes se ke ba FS down se pu ke hatiki geopolitical events ko British me vor mo lero yandabo treaty of yandabo mo British me vor mo lero nagami ha hashes no dili ke view muli viso shi ke bo pu mo shidali vi ke thozo ugo che dili ke view vor ugo tokile che ugangami me tichi kribu di sera surude tichi kribu di sera surude deri hakia ugo zanyu ki zori afolio ro puchurime mo ami burilia thotsfor shiza ami we puchurime Bible translates for shiza che dokinu puchurime ugo Bible translation complete Bible translates ji se crepa ba review ritabazo so shidi zchibazo ugo zanyo hakia asamye cheri Christianity asamno Christianity percentage cheri 4-5 kizo za torbazo she ugo cheri Arunachal ki kholioro dili give you vote so kemo ugo zanyo ki ko cher haibazo lyosala FS down se putyo speculate se gazo deri ha putti ha ko hardi haivor mo lyoro we mi zeshi to mo mi reu zeshi to mo ugo se ye ka tsobo zo shi ze ugo hakire menyo se golevi mushi ze ugo ri
ugo tieki kim he gazo bun ukronyo kim he zo bun lu for ugo tieki kim he gazo bun lu ba do shi suko hari Larry Surrey vision here mo seye ugo ka tsiki zo there seye ka jago China Burma Assam so she tribe ka zabo ugo ki kraku mo meye go gazo bo America me Baptist mission no massive sa gazo massive uzanyo ki sa di me bu zesilie ula ununlie di ukshidi diligivi several utsa ka sa ha tie ugo hagogi ugo zake me yebo bagaza ugo zabo badagaza susa sedi nyogo zeka zayamu American Mission Board ori how ha secular events group haide haiba lavom hatsudo shigaza nunumo ugo ze propose she American Baptist Foreign Mission Society put decision pigazer ugo this is providential shidi how ha uke penifam hatobode uke penifam metobode shidi ugo supelet to di pepidu missionary make tsebi ugo tsa musa she amhage krika kar pulil hode deri ugo missionary meko so ugo nogong no ugo jubilee ni gaza jubilee ke rio 1886 ki ugo nogong no ugo jubilee ni mu hatti ki ugo ke hunu ugo ke pugaza American Baptist Foreign Mission Society China no just as a simple step to enter China American Baptist Foreign Mission Society came to Assam just as a simple step to enter China she didn't go ripu China no leke to lano vor mu ke penefe hatti ke tor ugo volume mu hatanu lele mode ugo chidilade nagami independence India independence kakami u khasa ka bashe chivodi ugo volume de deri ugo puge zo boliro ugo jubility unore ugo puge zo boliro ugo bu dilege view se luza lege to la rabbi ugo ketsesa mu uke penefe ki ge zo bola haki hanu ugo bu puti hachibu ugo khase badashi ugo resource le after 50 years of mission in Assam shidi ugo puge zo boliro kepenyofe tiche hat debo ugo khase bade mu haki ha ki zathugi kel hugo donum hatsabadi haki hanu luza kepechenu mu pede kodim hato tsavo ketula hakino supply base po peshili ketula mo kishi susa adimo suro missionary ko dio ugo liro susa meradi vor haki zathu kel hugo shaza haki upper Assam da je nagami mo tangkhul gozo ugo seye ke krime donum hatsuzomo vo ba ludi sala haki hills mission shibasa ugo naga ko mo tangkhul ko pazo garo go so chu south how lower Assam de garo go lu jati de deri ugo shidi tiche hat debo ke penufa ugo khase bade mu ko bu haki ki zathu gi kal hugo donum hatsabadi khunhebo luza pedde ko dim hatsvoli ke to supply base po a supply base for mission a more extended mission shidi ugo so merdi ugo jubility unorengo carrots shigaza die mulia sala avor potela da ke ugo ke pusgan nego liro missionary uke penifa haidi pol dilimi ke tsesa mu missionary mi ko for the ungu ke lishe ukya thordi diligi view several ugo tsesa mu ko shidi lutsam hatogo lutsakal hugo rakramodamo there lutsala di ugo re khawamo ugo donom hatsakata kunhebo ugo supply base po chelegeto ugo su se mervor sala how ha pragasiki sala ugo missionary me go KERÜ ori ugo betray sa shonye ashigezo lebaya avo ugo me kru bore me hover a missionary me go me kru me hoza alarom hage me yesebo ugo teruza yela ni pu lietsovor mo de we ugo kramoda shozo geze as shigezo lebaya mu avor shan mission nuze shan mieze a journey se degeli liro 1997 teacher ka kada me fede vomira lesa progatiki ula se horpi to moro vomira no ze to febet liro kida zo no alles group sevo mo hayo ari sevo ugo NBCC Kwaski Centennial souvenir from darkness to light mo al how prakasagino nipu and nun how be at sagada a journey ro shi di teach me fede the hatikilo internet bamo she's a tezefres sever for menu as no internet vorgelis no haka resi di fili for that cherry for the zevo deri
hanu ungo zetu gaza vor menyo asala suri kheba mu utu particular histories ko so tu za puchani zo deri ugo vo ke rieze gore rakamona za she ubu uke penefam hato pom hato ko pupe sisilie shiba gaza uke penefam hato gro si modali vinya ha mu nagame mission no uzabo bagaza ke meye ho rakamodali vinya shi gaza aro anun shi gaza badim ha ko apie ke zabaya mu how NBCC hadziki 75 years souvenir vis zo bo se parder so nori ugo history lor vo ho chomode so she vor ugo ABCC ri menyo po to sebo da bo se parder vo ugo history ha go chomode so la ugo history lor chidi uto ze tu petse ba ke no fragmented da do whatever so she disconnected with our root so la unu metsa ke ze shi ke zo group ba mu die how no te ze bo tu ke sa from darkness to light chidi article can you know glimpses of dawn DIEKEPU vorgets said they get a zero up passage of president. The introduction of Christianity to the Nagas may be traced back to the so-called Shan mission. The American Baptist mission stationed in Assam was not established for the purpose of evangelizing the people of that area, but for the purpose of evangelizing the Shan tribes of northern Burma and southern China. The idea of opening a center at Sadia as a good strategic area to reach China originated with C.A. Bruce, a British officer in charge of the experimental tea plantation in that area. Bruce and his wife were interested in the tribal people, the Khamtis and the Simpos. They persuaded the then commissioner, Captain Jenkins, to invite missionaries to Sadia for the purpose of opening a school. In consultation with the home board, Jenkins sent an invitation to the Burma mission early in 1835. They appointed Nathan Brown to establish the center at Sadia. Oliver Cutter, a printer, accompanied Brown. She did ngo zetumo aho progresano where me ulavomo Shan Milavor, Shan Milawo DIEKEPU, Celia Zaha City, so annular Ketashi, Tetzahouse public domain was Okopete, Lasake Webo, Petissibom, Asidi Pushe, Annunurica Chatsa, why me Lord, Ashidin Purikato. So she, how Temia Gekrimia, U history, how Kim Hidi Protuyagaha, NBCC Kim Hidi, how Provayashi, ABCC Kim Hidi, how Provayashi, because Atua Abanunuro, Larry Babaya. Ubu chedo puti ke vi bongoli di nun hause nyogo zek zakeli la to ke penyo pejetor mu ko pastor gori pejetor ala le ro ha u ke penyo vam hatho bode mu American mission ko American Baptist missionary ko for get a vision how ha meyetor timon ti le mo mu tsi so mo sho get ba sala how ha we Uza umesebo bada gets a lady alaliro kids Clark Nagami Kivor gets a I have found my life work. She's over Pumo Atu Diesoya and no resonates by a city. Shan mission for the rest of my life. How's a life work there? Ashizo Lemu. Geno said there, Putigo DDGM Hatsilimo, there Tedzeri Fupezes or there Hashino Nun Kekrihuri Kepuvo the way mu. Kinhapu gesing midi 2018 a families in Myanmar novo punyeka krabaya vo shango donom hatsen badari visa mo stay permit ko tsega tsa punyen re mo we vo ban na gatsu no permit sli geto pokere ni gazala le yangon no base dis no nom hatsabaya shidi yangon no ta shan state no northern shan state no a field no koza kilometer krita pagibaya. There you go. Uko basko avise vaya mo ko chari viri zo mo mezeri pizza shidi hato tsabaya homo puti to chavodeje deri abushan ko je huyo senyo go je ka zasadi butala tsago je hasinu are fapa zeri zamum ha ko ke pusal morshuro hashiri ke puri volido deri che shan ko nyol huliro world population liro 6 million kipubaya 6 million so uko desegiba there how metsmo mu Myanmar no liro statistics ko chir mets liro sebaya ho uko nye ko vimo tla mu kerdi uko kitami tsedi tajur northern chan state no ribase ya Chiang Mai Chiang Rai ki go mu Thailand so open bazo ha ko donorim hatsa dali ro mu uko jepu ge kerdi northern Thailand no zori
1 million ripu, 2 million ripu shibayo. Sala refugee hago ha undocumented refugees ko sa 8 million shirvo ba sala uko statistics ko mets mo there say ye zizo mo ke zebo mo say ye DIEKEPU li res seba ke say ye bo seba zo mo che uko kel hut se ko liro kin hapu ke sekim hidi northeast Assam Arunachal so she Burma China Thailand Laos Vietnam uko rana soru hago nu lubaya Sala uko donom hatsu doliro hako halidi uko zefas havoli viva mu uko Burma no zokeza hatsanu vudo shi de volire da mu lutanu Burma tanu menu ta te khode mu 1860 American Baptist missionary ko evo shan go donom hatsu de le Burma ta tinu liro sala uko mhodzu ko DIEKEPU mu le de deri uko zesi geza krserese uko pride quarter uko mhe haka ground ro go rim heza mu uko 125 years celebrate together. Kwaski Centennial celebrate together. Uko believers near Soruki Wajamo after 125 years of mission. Believers 6,000. So she uko church 26. So la uko percentage uko population no me hosadali ro 0.1. Shizikiba. Muchi Joshua project nuri me hosali roshan ko chiri uko Christianity uko percentage liro less than 1%. Chiri unreached people group sabazole hago liro. Mu ko kepenyuki uko se uke zanyudil hubazo. Mu chiri hago donom hatsu do liro cross cultural mission se mo shabazo. But sao liro unko vose mo sho. Ke huke krinu no vose mo sho. Chiri ke krimia vodi uko krohi uko ki ZHAPU mo liro chiri hago zo Resebazo gets uko nichibazo mu Tetsaka cranu chiri. Ticheka cram hatwa hivore mu kizu chim haka kara divore deri shango uko kakradiro rural village nulhuya. Sala hako donom hatsaketo chiri Tetsaka cranu liro pioneering hato semor shogezer hinuba. Tuzore Shan State Novo gets a lashio kepenyukim hatsaya Northern Shan State capital. Mo lashio sa China sa kepenyo se de lashio no 10-15 kilometers po tavo zo she rana DIEKEPU kepelemi me perbamo DIEKEPU missionary me liathomie vo donom hatsaba ke mo shikatsa rana shikatsa bazo sala uko tsofa haiba ketsa sedi kazasa yamu uko NMM rim haga kratsaba ya ABCCM haga kratsabaya ke hunurpubaya KEDIGEHURI mission liege grizer sebaya musakem he uke huri pojavi sedi mission hato ke kratsabaya deri uko uke penyofa diu mu ke penyofa ukelhunum hatsavor ke zahako hasal lesadi uko shanmie ha birif to ke zasari lesadi seye ha happy uko nun sadi uko ri U association peteri mori uke hu peteri uko ha shan ko haki DIEKEPU sevo semor shogeza uko nunna pe krisemor shogeza mu uko pe uko satsu semor shogeza maka kra u nagami uke tatsari puya deri maka kra nuro uko mozashi northeast ki zoza sa phali ge to uke thepuri sa se mu uko nipu uko cross ze tsli vibazo musala hako ha zeri ledi nyo gore ke chatsa samu marhari voje ge za nunu su sedi nyo ko ze ka zaso mu poti ge viola nyo ko pete be jetor ke pushe kuri Thawun ZHAPU chokola bezie mu azori mu kehu peteri jedo ZHAPU diginu uchika sala gele so ha pelet tuzo mu ugo keze thelano NYIEPOU chatha me zido igeza chaliku hepengu thenia ha hase kepnafa diarna lede mu fekhola gazunu ugo ha hase uke chatsdi pothela chalido NYIEPOU chatha me zidio pete kezedi se thalidi chali thela ha hase uke chats phele do NYIEPOU
KECHA THANU AMENGU KEKO KEBANU WO AKREPIDIO KEJANU APOSESIVO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO APOSESIVO WHISO APICHASHE AZIRI WO AKREPIDIO KEJALA APOSESIVO ZODIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO APOSESIVO ZODIO HANUKE SHOKO HAVARI MUNAFUKO AKEFERI WO AJIEDESHE KEJALA NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO APOSESIVO ZODIO Verse telao AKIZHAU PRATATSE JISU POTYOVOR AKETSHE AKESEKOZE GEMUDI APOSESIVO ZODIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO NYIEPOU CHATA METSIDIO APOSESIVO ZODIO Betegeze telanu metsega chatsalina ba keponofa die jido se uchiga sar nusde mu kehupuri keponofa urchpe pekoga se suhapele mu suzidi uchu banunu puti hoyo keze minute pokinie keponofa teziga sha mu ukaka salabi keponofa zaga sha mu herna ke liye zedi ki midi abu fe khosli viga keze suhase keponofa ki chadi betegeze ke tsaka chatsike keze ke nurhidi ke chatsle tame Hallelujah, nipu beziwe no jeto kityo japugino mo hego orna ke liye japugino nipu hemi popo ka za ercha ka sala ka sa he che ka sa so hapele tuzowe nipu no jeto apunuri nipu no ake ke sha liye thonu apu kiti botsli vishi ka za sunu arts ga sala ga ba halai ante zia le nipu nom hapette se ga ba hapette ke kha ga ba no em hapette che ga sha ti ge ja hapette vie ga za he ko hawari le ka sala ya he go buji don ki to ja pu di gi no e ki teri he naga mi kreshi mu me do ke vi mar ngo ga gi no dile ke vi bunu vor het so ke liye haguri leka sala ga sha si ke sala ke liye aulan pe ziwe ni pu mar vile mar zale muji do no he mi pu pu ga che ka sala ga su ha pele tu zo ni pu no he bu dile ke vi si ke liye zedi
Krista sikile zedi nipu he japo bagaza nipu no se he me popogaza chesade nipu he siazano me Krista sike mo me popunu ke penyo fakat ho silega dola nipu no nun se hegi khala kasa hau ha pelle mu haulan the sia we nipu je do nun hau ha hegi tsepe shila sachi ke hu zo shiri ko tho zo shiri mu meliu zo shiri ke kru zo shiri hebu kim medi nun ka sa se her chaka za honu te khosle bishi to sole bishi no himi popo ka zer sasami hebu suha nu hekha segile suha tsaje nte zia we nipu njapu die gola Jehovah bu japie nye tslie mu nye ze balije Jehovah bu pozibie nye va pezilie mu nye kril nye me jigele utsuje Jehovah bu pozibie nye moholie mu nu nepie nye tsikele utsuje po nyo mu ke masarfu zanu chasia amen